Mwazompa izo bibiri yababahaye ariko je ko ntayo ngira Icongereza harayiga. reka tumwaze tumushaka ni Filimoni urabibonye Nahum ibyahishuwe Ayiwa. tiduharura Rimwe kabiri gatatu kane apana nuko se karindwi umunani icenda ibyahishuwe muri kubara nabi ntabwo ari ku minota igenda none unaho gaswata ibyahishuwe biri hano rimwe kabiri gatatu kane gatanu ibyahishuwe niyo biheka karindwi ibyahishuwe ngaha ibyahishuwe oya bagukopeje muraho neza mumeze neza nk'ibisanzwe ku mazina banyita Kinora Angelique nkaba umukobwa w'abatwari nkaba umwishwa w'abazigaba nkaba umugore w'abana batatu umuhungu n'abakobwa babiri sawa karibu mwaramutse mwandi mwiriwe amazina ni Jeanne muri ako kinyamakuru ca Mayina official nk'ibisanzwe murabona turi kumwe n'umushitsi mumaze kumumenyera hano kuri Mayina kongeye twamugaruye mu mavuta masha umuntu mukuru reka nawe atwibwire akivuge nyine Mawiri Matata murakoze cyane amazina yitwa Nyamukobwa Jolie ndi umumama w'abana n'umugabo umwe nkorera kuri Agape official uyu munsi tukaba twasuye kuri ya Mayina official nk'uko mubibona umushitsi ni umushitsi wacu mumaze kumumenyera hari undi munsi yongeye kuza kandi twongeye turamugarura kuko mwamukunze muri benshi twongeye twamugaruye turakwiyegereje asante yegere Imana imuhe umugisha murakoze Mayina official birukire no kuri Agape TV show bakande subscribe official Agape official bamukoreye subscribe batarakora subscribe muzaba mugize neza uyu munsi twugiye gukina akagemu kuko twabonye abantu benshi batarimo kwita kuri Bibiliya bakita kuri telefone birabonekera hano kuri Bibiliya ni ukuvuga ngo umuntu usoma Bibiliya gake aragaragara ni jaro ubundi nibyo tugiye gukora tuba dutora agapapuro ushaka umutume muri iki gitabo bitarenze amasegonda 30 nako amasegonda 3 uzobe wabonye uwo mutume amasegonda 3 ni make atatu ni make atatu se amasegonda 10 tuzajya tubara rimwe kabiri gatatu tugeze ku 10 n'uzaba utarahabona duhite tukwaka uzoba wananiwe uko nyine ntaduzobuze none gatugiye gutangira iyi ni Bibiliya iyi ni Bibiliya nkuko muri kuyibona ijambo ry'Imana Bibiliya yera Bibiliya yera ariko ubundi kino Bibiliya igizwe n'ibice bingahe bibiri ikihe niki itangiriro n'iherezo ishangiriro n'ibyahishuwe isezerano risha n'isezerano rya kera isezerano risha ribamwo reka ni imitumi ingahe wowe urayizi ibitabo bingahe ibitabo bingahe mu isezerano risha ndabizo habamwe ibitabo bingahe nka 30 isezerano rya kera ryo ribamwo ibitabo bingahe sinomenya ngo bibamo bingahe ariko wenda novuga abantu nako abanditse bino bitabo wenda kabangahe ariko sinzi ngo habamo ngo ibitabo bingahe none wakura basi yumva ngaho wewe mbwira kino n'ibitabo bingahe 60 niba na 6 ngo bibiri 66 ahubwo bigaragaza kuri jewe ndi umwana w'umutambi ahubwo mbonye ko tugiye kuziga Bibiliya azabyara chef n'agapita none twatangiye reka ntangire ganisha hano dufitemo udupapuro muri kubona twanditse hano imitume n'iyi Bibiliya araza atora gutya agapapuro akarambure niturangiza atubwira uko byanditseho ahita adushakira muri Bibiliya ahita adushakira ahantu bari kuko abantu benshi
nubwo bino kino gitabo ntibazi gushaka mu ikanisa bazavuga ngo dusoma haruna ko kamusanga umuntu ameze gutya impapuro zose ndasoma akarangiza utarayi bakaba babwiriza bakamara kandi atunze Bibiliya atoshobora gusoma atoshobora kumenya aho umutima uri none ngaho kino fata Bibiliya ngiyi Bibiliya uzotora n'agapapuro udusomere kantore kano kanini kuba karimo indirimbo ya Salomo niyo nobona hafi indirimbo ya Salomo abakorosayi reka gatubari maze mureke oya ntakureka bukera gatwatangiye rimwe abakorosayi 2 3 4 5 6 ingoma 7 zaburi imigani indirimbo ya Salomo 10 banga ako kino yegeranye n'uwe mutume abakoreshaje mu isezerano rya Risha nishana kubwiye mu rya kera oya isezerano Risha ni ririya nirere no hirya Filipi Abakorinto Agalatiya Abakorosayi ay kera urayibona yegeranye na inya twagiye urabona ko nzi Bibiliya tora rumugora mu yundi ukabona to Zaburi ari ubizi nuko nunze Zaburi ahantu iba jewe ko ntora kose ndahazi urahazi tugende turebe turareba nawe turebe ko 10 tutagufata Yakobo ngahegera harorosha Yakobo jewe naho yohabo 1 2 2 3 4 5 6 7 8 sinababwiye nuko turagenda nk'umunota turagenda gutya nk'umunota turagenda nk'amasegonda nyine 2 3 4 gutyo niko tugenda twagiye tora mana no naho ibyahishuwe ayiwa tiduharura 1 2 3 4 apana nuko se 7 8 9 muri kubana nabi nagaruka iminota igenda none unaho gaswata ibyahishuwe biri hano 2 3 4 5 ibyahishuwe no biheka 7 ibyahishuwe ngaha ibyahishuwe bagukopeje uratora kandi bagukopeje uratora kandi sawa akashaka kuyemo abantu bicaye hirya ya kamera umukopeza ibyahishuwe nari nzi ko ari wo mutume wanyu muheka none se ko ari kureba hano ibyakozwe n'itumwa niwe nanje kureba gasha bisobanuye ko nyagwa katazi habe oya ndabizi ibyahishuwe nari nzi ko arizo biheke none se kuraje kumushakira hano gute nari namwitiranyije n'ibyakozwe n'itumwa yumva nizo ndi kukubwira ntabuze nawe ni pressure exam usomye abami ba mbere izina rya Yesu 1 2 3 4 mugende nk'umunota 5 6 7 8 9 10 izina rya Yesu yari muri Zaburi yararagaze muri Zaburi ndahomye birangira mugira Bibiliya mu nzu turayigira igihe ushingiye babaguha Bibiliya niki yo gusoma ngo mare kandi nzasoma reba mva icongereza kandi nzasoma uzasoma ariko nayo amasegonda 10 ni make yakubonye ahantu umuntu uzi Bibiliya muri Zaburi kandi iba mu isezerano rya kera nabazanye nahumu utoyi muri bari nahumu iba muri Bibiliya nayo nahumu nahumu muri Bibiliya mushake vuba 1 2 3 nahumu 4 kono ntarayibara 5 6 7 nahumu we 8 9 10 wowe utazira nahumu ngo aba muri Bibiliya ari muri Yohana ari muri Yohana nahumu abahagana wowe kurareba muri Yohana ni isezerano nyine ukamenya niba ari muri ihe sezerano mwagiye mubwira ngo iri muri sezerano ushaka uriho nshaka
aha gutya ni isezerano risha aha gutya ni isezerano rya kera nibyo ino sayidi nose utazi aho kiri kino isezerano risha ribamo ba Luka ba Yohana ba Petero byahishuwe kurareba ukuntu mpamushaka aje nikaho nahebuye wahebuye ariko ndamubaho nawe yihisha aba ngakuru mu bahanuzi bato naryumviye kuva navuka nahumu uyu nahumu none igira n'udutume dukeya ni ukuvuga ngo ifite nyine umutima umwe ibiri itatu aho nose kumva ko iyo nozo upfa narayimenye nicyo kikwerekaga ko utazusoma bibiri ukuri twaza kugira bibiliya y'icyongereza waza gusiga ikinyarwanda ikinyarwanda ndafite ko nta telefone tutwara ngo nta mwanya wo gusoma bibiri tora mama tora amaga ndatora reka mbanza musese tora kakagiye kure amatelefone yaje garuye tururu gusoma rero tuba tubona ku mwanya dusoma bibiri Salomo indirimbo za Salomo ni Salomo cyangwa n'indirimbo za Salomo habamo Salomo hakabamo n'indirimbo za Salomo ni indirimbo za Salomo Salomo we ntabamo oya indirimbo za Salomo barazibona ziba hafi wamushaka 8 ku 8 ndira barakoze mwiza kera mugeze ni ukuri kumenya ngari muharuye ni imigani kabiri gatatu oya wigira gatanu gatandatu indirimbo za Salomo wowe yiba hafi none naje ndayizi kuko narambuye ku migani niyo zegeranye imigani na zaburi n'indirimbo za Salomo naje ndazizi indirimbo za Salomo biraturanye mama gapuze ko ataratsindwa n'ikibazo na kimwe ntabwo ntsindwa ibyo byo ntabwo ntsindwa mabare none zaburi rimwe ndasebera kuri kamera we Rusi Rusi yo kwamanyira kwa namwe rimwe kabiri gatatu kane Rusi sinzi ya gatanu gatandatu karindwi umunani icenda icumi Rusi kandi gatandatu ubwo ari Luka yari yabonye kubara ariko Rusi aba hagati muri Bibiliya ntiwapfa kumubona Rusi naho umuntu wapfa kubatora nicyo kikwereka abantu bataza basoma Bibiliya zana tumushake tuza tumenya aho wari uvuye kwitangirira ugiye kubara itangaza Bibiliya tumubone arayizi yewe turatubwiriza kuja gutegura nawe wabwirije uko tugira nyine bamwe bazabwiriza byabariza muri korali gatugira bamwe nigeze mbona baheza kubwiriza muri korali nigeze mbwiriza yamahaguruka bavuga ngo Yesu ararira erijwe n'igihe none se nyine duyerize yamajukuba yamayishana ngo kubisobanura uyu Rusi yegeranye nande abacamanza wamuvaho ukaja kuri Samwe Rusi arihishagira nawe n'imitume arisha tuba kumutora arihisha kabisa wambaye hafi ukoreka nkoze isoni naje byibuze nkabona ugatsinda kamwe mama gape n'utsinze gusa jewe muri ibi byose ntaco ntsinda iyo aje kuba inkoko niwe wari kuyijya wenyine abacamanza ese nyine igituma mutazanye kakantu ko kujya hano nk'inkoko amagi abafana atujya gipanga kuyamara abacamanza noneho ntubabura noneho ntubabura bazokwakira Bibiliya babuhaye rimwe kabiri gatatu kane gatandatu karindwi umunani icyenda icumi oya singonyegezeho abantu badukurikiye hari abantu baba mukopeza hirya kamera kuko Doriye wari watangiye isezerano rya kera sinama mpushuka ingoma kamashuka migani kamanyira sinyigezeho aho none naje kera ndayikubise twagema maga iraragiro rurimi nshake tumwangire udutsindwa amarukagira tazemera gutsindwa mukemera gutsindwa n'ubundi ni ukuvuga ngo niyo utsinda irindi ariko ari niryo wari watsinzwe abacamanza bane tuzantu baba bakina Sefani iyo uzobanira data wacu nawe ari kure reka ncanga muke
rimwe kabiri gatatu kinora karaharura vuba uragira vuba gatandatu karindwi yuyu nguyu umunani azagira data wacu arihishe Stefania ndababwiye ngo urabarusha gufata cyane Baraturusha. ukunda sinzi ibintu byanditsemo ariko imituma ukuntu ugiye kurikirana wewe tumwishinga umuntu wayoboye umuhana wose noneho uyu mwaka nije bazosengera kubukina mama mu rusengero rwacu shaga umubyitozo ntibabona ko nshoboye ni ukuri reba keke uranabishoboye ikintu bonshinga keka gusa sinzi kubwiriza ariko ko gushaka mama Eh. aya sinobisha naje agasinzi kubwiriza nico gakibazo ngira oya ariko ariko washoboye gushaka kuyakora. aho Kumenya baba aho umutima uba aho warangiza wahaguruka se wiyemera se nuko ama wiyemera usoga hutagura Oya. umugore ataraga muri bibiri ntihaba kwiyemera barongeka n'ababesha bakemera ngo mu bagore hatari abagabo rero soza urubwiriza mu muri bagore bibiri gusa ntihaba kwiyemera niyo woba ufite ubwenge buke. nawe ngo bibiri isaba kuba uyizi biragoye uje kubwiriza ibintu udapana guhimbahimba ndaja mu ahangaha ishuri tuba biga teoloji nikaze Wari Filimoni. twari duhara n'umufurero umwe witwa Filimoni ngambi we Ngaho. najya guturisha gufata bibiliya rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icenda icumi ahubwo harimo zarishuwe niwe hose wogira ngo none ikanisa atararigeramo ukuru ni ururimi rwa hano gusa bamajije abantu gusaku mwazompa izo bibiliya babahaye ariko jewe ko ntayo ngira n'icongereza barayiganje reka tumubaze tumushake filimoni ariko iyo nyagwaka nzaje kuyizana tu filimoni yego komana jewe ndiga teoloji ariko nagira imiti ese bazofungura ryari muzoje kwiyandikisha ibi bintu sinozobivamo mana we umva wa muntu waje kwiyandikisha nije kwiga bibiliya none zohora ndazi imituma naje ndamubuze ndajoyininga rama ibisi bibaho filimoni ndagera kuri ba Mosi ba Yoheri isaba ko hari kumudabashije none Nabo bashize nabo bose bashize bose twababonye barashoboye ba Daniyeli zaburi namubona zaburi igiye kwa mwambura hagati yewe noneho naje ndamubuze pe abe ngiriye inyuma ahubwo uko wose anga afite agapapuro kamwe noneho naje nagiye mu bahanuzi habaho n'abahanuzi ngo ahangaha aba ni abafilipi ese iyo bibiliya ntiyawe bakopeza ntabwo ifite inyuguti zitangira aho nk'aho kumwe ciwe ntabwo tohareba izo bagaya mu mashakiro hariya hari igiti ngiuyu Filimoni noneho yaraheka ayaye yahubwo yegeranye n'abaheburayo abaheburayi twagiye ndango noneho wahafashe mu mutwe filimoni akurikirana n'abaheburayi mana we umbe hafi we imbere y'inzu hakaba timoteyo tayafiti imbere yiwe hari hari Tito itangaza yisomye ryari bibiliya mwese ndazi Sadaka yisomye ryari bibiliya kurenza bibiliya kurenza no kubwiriza kugeza uzi dukoresha amakosa ko turavuga amazina tutari tugomba iri kuvuga zina nanjye ahangaha harimo data uzemo data bukwe ambabarire ni muri bibiliya gakunze ntawe wari wumvishe kureba soko kwiga zubiriya barashaba hano ihangane kinora barusha ubwenge ni nk'atoye kamwe agasuka ibyanyu urabibonye nari natoye data bukwe abishuwe bamara ntabishuwe yari yabivuze ngo ni batoye sebukwe oyaye ibyahishuwe ibyahishuwe nari twari nabitoye twabitoye turavuga ngo reka tubyihorere ngahereye ngo yatoye so wabo iyo ukabereka ukahashaka nari natoye data bukwe wundi yohana noneho none umugore ataramukubita ushaka bituma noneho nanjye nzahaye yohana bari ukumukubita isezerano rishe rimwe rimwe kabiri gatatu ngaho kibume gutya ngaho rimwe kabiri gatatu kane turebe ni yohana nyina hano niba utarize sodesi yohana yewe narize sande ntabwo yanditse niba ari yohana ntabwo batwandikiye ngo ni yohana wa mbere cyangwa uwa kabiri
hari kwa Yohana wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu ubwo gusa yanditse Yohana bose ni ba Yohana dupfa kwemera Imana ihimbazwe utu dusigaye sinari kubura akaguru k'inkoko nari gushonagura iyo yihaba twagiye mama nari gutahira gutyo noneho none nabogwaho uzobaho yerishana niba namanta namugwaho yowe mazaga mureke mwitonde izaturaharura 1 2 3 4 5 6 7 nguyu 8 ice se wezi ubimenya gute nabwiye ngo ibiriya kana namufata neza none namugira gute bigaragara nyine ko azigita mutarabazi itega ahantu mpanshakira je ndabizi ko murumva kurashakira niyo mpamvu nakubwiye ngo cyangwa hano hari ibintu biri kugukopeza urabona mbasoma jewe ko ndashika hano ngo muri aba bahanuzi batoyaga noneho napfa kubashika nk'amafata ya makaratasi biki nzonza nk'imwe aha gutya wasomye ariko ga ntawe wasoma ni ukuvuga ngo utu tuntu uwasoma azaba atsinzwe Matayo twagiye muheza noneho nanjye ndabishona harano nyine nsoma twagiye wamba bari umwe basi nanjye ngatsinda ugasinda imwe nawe uzi ko taratsinda hamwe n'imwe amaganya Yeremiya noneho mureke noneho ndabinginze ndayakurayo banamugani mureke turebe hashaka habe n'ahariya noneho ntiboyandika 1 2 3 4 5 6 7 ndabuze n'abandi nkatswe amaganya Yeremiya 9 10 ari mu gutegeka kwa kabiri mana we ariko warabatijwe kweli ukaba utazi ibireba ingana ariko uzombarize pasiteri wawe Kenara agiye gusara yasaba uzogutora umunsi umwe ko muri korari ukabwiriza jewe kubwiriza ndabizi na hano nubwiriza wasomye he umunsi umwe nzoshima muri Yesaya nyamavuga ngo jane nahaguruka nsomere muzayishuwe ngo azasoma yabwirije muri Yesaya warinda umara amasaha bagwaye ndarabona ibyayishuwe tubizi nsomere data arasomye wowe wasomye sobanura Esteri nawe ngo yamahaguruka Esteri ndamukura ngo yamahaguruka undi mugore gagiye gakubwiriza ngo ashike imbere naho ngo hano bashizeho agati ngo bari bashizeho agati gutya ngo iwe n'umukazana we mu nzu umukazana we ngo aramusomera aramubwira ngo uramusoma hano muri Zaburi ngo tubabona ko mpashize kano gati ngo turi ugakuraho noneho wa mugore agashize gahango aratambutse imbere nibaga yaracuritse nk'igitabo gutya agiye guhaguruka karahanuka noneho ngo ashike imbere arashatse kagati ngo mare yamabwira umukazana ngo se yewe nimba ngo yari ko mwita ngo nyambanguka ngo nyambangu ngo nabuze kagati mbese hajya ngo ni hehe ngo wari wambwiye ngo some ukuga ngo arahagaze imbere noneho ga wa mukazana wiwe ariko mukecuru ngo wananiwe ntiyo kwicara ngo nuko ngo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo se wananiwe ntiyo kwicara nagenda mbonye ko ariko yovuga none abaye niwe wovuga ko jewe nosubora gusobanura ngo wa mukecuru yamavuga ati ijambo ga twasomye wananiwe ntiyo kwicara uko wari yarabwiye n'undi gare wananiwe ngo mwese ngo muriyumviye n'ikinyamuri ngo reka arabaza reka kubaza Steri nta bintu byo kukubaza 1 baza mureka sindabubura Steri kurabona ngo wajyanye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ari kuri nari ngiye gushaka muri Ezira nari ngiye muri Ezira Esteri mu isezerano rya kera nawe hari ukuntu azaja nko kwihisha muri izi mitumba aha gutya nko muramwe asa nkaho nari kumubona kwezi Ezira wabona kano kanyuma ariko wese Nehemiya na Esteri ngo birakurikirana Esteri ngo muziga ibitabo ariko mwebwe no mu mashuri ntibaga zabigisha no kuvuga ngo n'amashuri kuri primaire twebwe twaribagiye no ku ishuri urabona n'abari abana ba hano bigira hano yuko no kubwira ukuntu imitima ikurikirana nubwo atokumenya ngo bivuga gutya ariko imitima ukuntu ikurikirana
n'aba bana barabizi mwebwe mwanyuze twabyize mwebwe mwigiye he? twaciye magenda ninde nta hantu namwe Ni jewe. ariko ndabizi. twagiye Ya, yewe njye nanaguye no Ni- ose ose So ni mu isezerano rya rimwe kera. kabiri gatatu Yagiye. kane gatanu koresha gatandatu Icyo karindwi umunani icenda icumi ngeze muri migani aracyari muri za niyo twosura tugaharura rimwe kabiri iyo su gatatu kane gatanu niba iyo su gatandatu karindwi ntabwo mugiha umugambi w'isaha icumi makumyabiri mwumva isaha Ufunze kugera habuze. mwumva isaha murebe ko ukuntu ntabona mpamubona Somera ku ruhande. ukuntu mpamubona ntabwo yopfa mwabuvuze ubu ose Iyo su. yose we noneho sinozopfa naramubonye ari ahangaha muze mbere nababwiye ngo ndajoyininga rama ibintu sinozobivamo ntabwo nshaka inama Iyo muzanye kumugasigana. aye mama natwaye kuzora mu mutwe ibindi gemu dusiganira Ana Obadiya Amosi siko hari ibintu byinshi twasize tuba twashizemo amosi yoweri na Obadiya basose mutambutse Oseya. ariko esipa yanditse yanditse ngo ose uko yakwandika Kandi hose ari ntiwari hose. ufite kumubona Umusoma. ntiwari ufite kuzamubona Bwamutoraga. kandi gahemu urabona imituma afite myinshi ahubwo muri Oseya uzi ko afite Cumi imituma n'itatu. 13 Tekinoro utora kabwira mu magatonga. mama agape niwe ugezweho mama agatora niwe wawe utsinze Baramuvuyeho sinikina. oya ye mama agape yari mama araramutambura isura isura yuda yuda iyo desikari wagambaniye yesu uyu nawe ngira umusaza wanje witwa gutya witwa yuda kubera ko imwamwise sense yuda wagambaniye yesu yewe we ntazogambanira abandi yesu we ayibetse twabaza rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda namwe mugize icumi watsinze ubuze musaza wawe gute kandi zarabamubura ariko naje gatsinzwe rimwe wetsinzwe ariko rimwe byibuze ganjewe jewe mbonye 0%. byibuze je mbonye 60 ku Uzoja ijana nje. Tandatu yawe watsinze tubiri 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 none twonyine jewe nta na kamwe uzoje kwiga tugiye bagiye kubaza kwiga zaburi bibiri bibiriya nibuza gusa ugafata imitungo wenda ariye Ngenda kubwira ngo turajoyininga uburyo nosobanura biriya bintu byose za mose ibitabo za mose ibi ngibi bitangiye kadufunge kinoro tumubaze zaburi ahantu iri ahita dushakire ngaho yewe zaburi iri hafi rimwe kabiri zaburi iri hagati iri mu itongo singiyi zaburi zaburi hamwe n'imigani noneho uwo yibura zaburi zaburi ndirimba ni ya dawudi ubwo utazarimba azabasha ino ndirimbo ngo ni ya shase yo nshigatira yo mfungiye ngaho dushakire yohana wa mbere yohana wa mbere apana wa undi Habaho bangahe apana kino? wa undi yohana w'intumwa yohana wa mbere yohana wa mbere habaho wa mbere hakabaho n'uwa N'uwa kabiri. kabiri n'uwa gatatu noneho hakabagaho na yohana w'intumwa rimwe uyu ni uw'intumwa haba handitse nyine yohana wa mbere n'uwa kabiri ntabyo azi gutandukanya nanjye ibyo ndabikurusha ndabishyira rimwe hamwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi kino urebe bato washakira Kino nta Bibiliya azi. yohana wa mbere karareba mu isezerano kino ntazi gusuka bara uwe yohana wa mbere ngo naba oya je nababuze ariko ndabizi inzu wa mbere uko biba byanditse haba handitse nyine yohana rimwe uwa kabiri nyine ukaja ugasa yohana wa kabiri bose si ba yohana niba yohana ariko baratandukanye uwa mbere n'uwa kabiri ariko bose banditse ibintu bitandukanye ibyo byose wabivuga ibyo banditse ndabivuga nyine wabimbajije hano kuva ko utabivuga yabivuga abafana bacu turabakunda
ni akagemu gato twari tubacishije ngo tugira ngo tumenye iby'Imana uko duhagaze twamamara nakiri inyuma y'ikanisa umutumirwa wacu reka wari uhagaze neza yewe iwe ese mwaza na mama kubigisha uzoze nyawa kutwigisha uzoze hari seminari yo kwigisha bibiri kabisa abana baba bacu bose nibo bahora batazi bibiri bakatugirira ishaka bazotwishyurira umwarimu wo kutwigisha bibiri kuko twabonye turi inyuma cyane yewe twe tutazi n'imitume Oya, ni byane. ukuri turi inyuma muri inyuma cyane ni ukuri turabashimiye ariko njyewe kuturebera. abantu abagabo banyu bazozabigisha barabizi bo kandi barabizi umugabo abantu w'ibi bose yose usanga ari oye waje we ni igitangaza iyi bibiliya yose iri mu mutwe yose keka rero tuzishura tuza twigisha nuko niko bimeze turabashimiye gushimira abantu bakomeje kudukorera subscribe comment turabakunda kandi dukeneye gukomeza nuzoza ubona undi muri kumwe nubwo uzomubaza ati se uwo buzima ni official nubona atarakora subscribe uzumubwira ngo dukandireho sawa turabakunda bye.